Hosea chapter 13. Hosea chapter number 13 and verse number 9. Kung nanas, amen? Amen. Ano manindog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Ganahan ko sa title sa akong mensahe karon. Pero magbasa ta sa Biblia una. Hosea chapter 13 verse 9. O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. I will be thy king. Where is any other that may save thee in all thy cities, and thy judges of whom thou saidst, give me a king and princes? Messiah. O Israel, ikaw naglaglag sa imong kaugalingon. Or we could use the word guba, but they chose the word laglag. O Israel, ikaw naglaglag sa imong kaugalingon. Apan dinhi kanako ang imong tabang. Kita nagastorya diri ang Diyos. Pinaagi ni Hosea. Verse 10. Ako mahimo nga imong hari. Hain si bisang kinsa nga lain nga makahimo sa pagluwas kanimo diha sa tanan nimong mga syudad. Ug ang imong mga maguhukom kang kitsa ikaw miingon. Hatagi ako usa ka hari ug mga prinsipe. Tell my message this morning is, if you don't like your life, change the way you live. Bisaya, kung dali ka ganahan sa imong kinabuhi, usba ang imong pagkinabuhi. If you don't like your life, change the way you live. Magampunot ta. Tayo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Now, Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit? God, would you work in our hearts today? God, I do not know who needs this message now or who's going to need it in the future. But God, I am 100% sure this is the message for this hour. O ginumangayok ko sa imong tabang karon. Lord, please give me your power. Give me your spirit. Work through me. Help me to say exactly what's necessary. Lord, if there's something that I'm not supposed to say, would you help me to skip it? Lord, if there's something missing in my outline, would you help me, Lord, to preach exactly what our people need? Father, guide my thoughts and my heart and my words this morning. Fill me with your spirit. Empower me, Lord, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede mo maglingkod. Brother Julius, can you give me a small rock? Kinang ko ikaduha. Nalupar ang mga pages. Just gamay ra. Salamat kayo. Salamat. That'll work. Kini para sa mga tao nga matulog samtang magwali ko. Pohon-pohon mapriso ko. Gapuyo ta sa kalibutan nga napuno sa tao nga dali malipay diha sa ilang kinabuhi. All over the dapitan, bisan asa nga kita mo adto sa dapitan, Mukita ta sa mga tao nga dali malipay. No doubt there have been many people in the Pitan this week who have had this thought. I just don't like my life. Dili ra ko ganahan sa akong kinabuhi. I'm not going to ask if you've ever had that thought, but my guess is some of us this week, or maybe not this week, but at some time in our lives, have had that thought. I just don't like my life. Dili ko ganahan sa akong pato nga gikuha ni Julius. Pwede mo kuha sa hollow block ibutang ra. I just don't like my life. Let me ask you this. How many have ever heard somebody say those words? Dili ko ganahan sa akong kinabuhi. You ever heard somebody say that? Dili ko ganahan sa akong kinabuhi. But the Bible tells us in John chapter 10 verse 10, si Jesus nagastorya, He said, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Mas madagayaon. God does not want His people to live with that attitude of, I don't like my life, dali ko ganan sa akong kinabuhi, wala ko kalipoy, dali ka na ang katuyuan sa Diyos para sa iyang katawhan. Yet oftentimes,
as Christians, and certainly in the world, na daghang tao magsulti o maghuna-huna, di ko malipay, daghang problema sa akong kinabuhi. Dili ra ko ganan sa akong kinabuhi. Is that correct? Dili ra ko? Or just dili ko? Dili na ko ang akong kinabuhi. Nalibog ko. Ganahan sa akong kinabuhi. Is it na ko or na ko? Okay, dili na ako. Ganahan sa akong kinabuhi. Kana. Okay. And when we start thinking, now I'll be honest. I'm getting ahead of myself. Let me stay with my message. When we start thinking those kinds of thoughts, dili ko ganahan sa akong kinabuhi, right behind that comes some very, very dumb thinking. Naibuong nga hunahuna nga magsunod niya nga statement, I don't like my life. Nay mga bakak, mga lies that we like to tell ourselves when we're upset. Kung masamok ta, masukot sa mga problema sa atong kinabuhi, nay mga bakak. Kita mamakak sa atong kaugalingon. Here's the lies we tell ourselves. Kung nako'y kinabuhi sa masayaha, mas malipayon ko. You ever had that thought? Kung nako'y mas daghang kwarta sa makaniya, mas malipayon ko. Kung nako'y uyab, mas malipayon ko. Kung nako'y, here you go, kung nako'y lain nga pamilya, mas malipayon ko. How many young people have had that thought? Is that lain? Is that the right word? Not lahi, lain. Kung lain na nga, kung nako'y pamilya sama kaniya, sama sa iyang pamilya, mas malipayon ang akong kinabuhi. Kung nako'y lain nga bana, lain nga asawa, malipay na ako. Kung ako'y mas dakong nga balay, mas nindong nga cellphone, mas bagong nga motorcycle, malipay na ako. Dili ko ganahan sa akong kinabuhi. Pero kung nako'y lain nga kinabuhi, kung lain ang akong kahimtang, malipayon na ako. If you've had thoughts like that ever in your life, nako'y mayong balita para nimo. Kung ikaw na ay hunuhuna, usahay, dili ko ganahan sa akong kinabuhi. Nako'y mayong balita para kanimo karong buntag. Ang Diyos ganahan mo tabang nimo. Ang Diyos ganahan mo tabang kanimo. Look with me if you would again at our text verse. Very clear ang pulong sa Diyos dere. Hosea 13 verse 9. Do you have your Bibles? Look with me if you would. O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. O Israel, ikaw naglaglag sa imong kaugalingon, apan dinhi kanako ang imong tabang. Or we could say ang imong tabang ania or how you say anaa kanako. You listen to me this morning. Bisanon sa mga problema nga nadia sa imong kinabuhi, ang Diyos how would I say this? English. God is able and willing to help you. Kaya niya ang pagtabang nimo, og mas importante, buot niya nga motabang nimo. Or buot siya motabang nimo. In me is thine help. Ang tabang nga gikinahanglan nimo, listen to me, it's not in the world, it's not in a bottle of alcohol, it's not in a cigarette. The help you need, ang tabang nga gikinahanglan nimo, ana sa Diyos. Na siya na itanan nga gikinahanglan nimo, walay kulang. Bisanon sa problema nga giatubang nimo. Bisanon sa problema giatubang nimo karon, ang tabang nga gikinahanglan nimo ana diha sa Ginoo, ug buot siya motabang nimo. A few months ago nag-message na ko. Napako dito sa US, ug siya nag-message na ko, yung gisulti, my life is a mess. Nadaot, naguba na ang akong kinabuhi. Nasa'y dakong sayop. Siya nag-message na ko, he says, siya nag-message na ko sa English. He said, my life is a mess. I think only the world can accept me now. Nadaot na akong kinabuhi. Naguba na akong kinabuhi. Ang kalibutan ra, makadaot na ko karon. You listen to me? That is a lie from the devil.
kanang bakak sa yawa. Ang tabang nimo, walay tabang nimo diya sa kalibutan. You'll never find happiness in life out in the world. Ang Diyos lang makatabang nimo diya sa mong kinabuhi. No matter how messed up your life is, God is able to help you. Bisan unsang problema sa imong mga relasyon, bisan unsang problema sa imong kaminyoon, bisan unsang problema sa imong situation, ang mga problema nga imong gidalag nganhi sa imong kaugalingon, ang Diyos makatabang kanimo karong buntag. Oh, Pastor Mike, pero akong nasa yop. Oh, sila pod. O Israel, thou hast destroyed thyself. O Israel, ikaw naglaglag sa imong kaugalingon. Apan dinhi kanako ang imong tabang. Wala ko'y labot unsa mga sayop nimo sa kaagi. Ang Diyos makatabang pa kanimo. Are you listening to me this morning? Ang Diyos makatabang pa kanimo. Nako dito sa US. Sa among home church, yung akong pastor, nag-istorya na ako kabahin sa tao nga nagbisita sa among simbahan sa US. Yung gisulti na ko, he said, nakita nimo ang lalaki dito? He said, ang iyang asawa, so wala pa siya naluwas. Prostitute manggod siya. He said, pero naluwas na siya, nagalagad sa Ginoo, dako ang grasya sa Diyos. Do you know what that is? That's a woman who found her help in God. Amen! Salamat sa Ginoo para sa iyang grasya. Where sin abounded, grace did much more abound. Let me read that in the sign, because that verse is too good to skip. Let me find it here. Apan hain ang sala midagaya, ang grasya mas labaw pa nga midagaya. Na mga tao dari karon, naulaw ka kabayan sa mong mga sayop sa kaagi. Pero dili pa ka malipayong kabayan sa grasya sa Diyos. God is good to us. Taas ug pasensya. And I'm saying today, bisan unsay mong kahimtang sa kinabuhi, bisan unsay mong kalisod, bisan unsay mong sayop, ang Diyos makatabang nimo, ug mas importante, buot siya nga motabang nimo. He is able and willing to help you. Nagduwa-duwa ko, nainumdum ko sa event, naitabo dito sa Lawaan, sa Rotunda. I don't remember exactly what happened, but one of my kids was playing in the living room. We used to have a glass coffee table in our living room. Was that you, Beth? Or AJ? Michael? Was it you? I thought maybe it was Beth. No. Nagdula sila. I should have asked Beth. I asked Mom Ruth. Wala siya nainom. Si Jen, nagbantay ninyo? Mom Ruth na dito? Oh, me and Mom Ruth nasa upo sa simbahan. Ug akong mga anak nagdula sa apartment sa taas. Naglukso-lukso sila gikan sa couch ngadto sa glass coffee table. Murag si Beth, pilay mo edad karon 12, so murag 6 years old, 7 years old ra siya. Naglukso ka gikan sa couch and you landed on the glass and the glass went like this. I mean, shattered. Yun, ang glass, bisan asaw. Si Beth naghigda dito sa floor. What a mess. Can I ask you a question? Have you ever made a mess in your life like that? Have you ever done that? Ikaw maglantaw sa imong kinabuhi, nabuwak ang tanan. Do you know what me and Ruth did? Nagsakap me, naglantaw. Dayon ako nagkuha ni Beth, nagdugmog ra. What's the word for what is that? Not dugmog, dugmog. Ha? Nagbuno. Ibilin lang diya sa imong kauliong. Ikaw nagbuwak sa tanan, bilin na lang ka. Do you think I did that? No. We picked her up, moved her away from all the dangerous glass, and then we cleaned up the mess. Can I say that's what God does for us? I don't know how many times I've gone to God and said, God, I made a mistake. Na ko'y sayop ni ining a situation sa mga membro, and I feel like maybe they got their feelings hurt or something went wrong. And Lord, God, I don't want them to quit the church because of a mistake. God, here's my prayer to God. Would you clean up my mess? Ginoo palihog. What is that? Limpyuha ang akong mess. Limpyuhi ang akong, what is mess? Huh? Depende, nalibog. Hey, listen to me, Christian.
Say, Pastor Mike, nakoy daghang mga sayop. God says, you messed up, but I'll clean up your mess. And there's something even better with God. You know what we did with that broken glass table? We filled a garbage can. I mean, a black garbage. We filled it that full with broken glass. I mean, it's a big table. Coffee table. Do you know the great thing about our God? Watch now. Not only does He clean up our mess, but He can take all those broken pieces and put them back together so they can be used again. Siya makakuha sa tanan mga buwak nga bahin sa imong kinabuhi o mag-ayo naron magamit pa. Kanindo sa grasya sa atong Ginoo. Israel, thou hast destroyed thyself. Ikaw naglaglag sa imong kaugalingon. Apan! Dinhi kanako ang imong tabang. Wow! Kung ikaw naghunahuna karon, di ko ganahan sa akong kinabuhi. Dali ko malipay, daghang problema. God is offering you the opportunity for Him to clean up and fix your broken life. But if you want God's help, there are two requirements in this passage. Na duha ka requirements ni ini nga passage kung ganahan ka sa tabang sa Dios. Kung nakay problema nga financial, muato ka sa imong barangay captain or sa city hall or sa DSWD or mga ayo ka, kanunay na mga requirements. Tinood ba? Wala ko kabalo sa mga requirements pero mga paperwork, 2x2 picture, tanagdaghan gyud, di ba? Balik. Di ba? Ganaan ka sa pantawid. Pas kung nana imong mga bata mas taas kay kanimo. Dugay gyud. But listen, did you know there's requirements for God's help? Kung mabuwak ang imong kinabuhi, ka maghunon di ko kanan sa kung kinabuhi, walay kalipay sa kung kinabuhi, naglisod ko niini error nining. Takam ang Dios nagsulti, ang tabang para nimo anak kanako. Aniya kanako, sorry. Pero na mga requirements. And I'm just going to be real honest with you this morning. The requirements aren't very fun. Daghang tao dali makakuha sa tabang sa Diyos tungod dali buot sila magkumpleto sa mga requirements. Can I say that? Magkumpleto? Look with me at Hosea chapter 13 verse 9. First, we're going to see the number one requirement. Hosea chapter 13 verse 9. Kung nana say amen? O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. O Israel, ikaw naglaglag sa imong kaugalingon, apan dinhi kanako ang imong tabang. Number one, if you want God's help, you must be willing to accept responsibility for your own mistakes. Kinahanglan ka mo dawa, mo angkon sa responsibilidad. Can I say it that way? Para sa imong kaugalingon sayop. We live in a world that loves to blame everybody else. Ang tanan tao ganang magbaso sa uban. Ma'am Joy, sigurado makasulti na to. Ang tanan criminal sulod sa jail, makabaso sa lain. Unsang kamen, barkada. Kinikanan. Di ba? Ang tanan magbaso sa lain. Pero kung ganang ka sa tabang sa Diyos, kinahanglan ka mo angkon. Ako ang nasayop. Nadaot ang akong kinabuhi tungod sa akong kabuwang. Dali tungod kaniya, tungod kanako. Ang first step sa pagkuha sa tabang sa Diyos, diya sa imong kinabuhi, na ang pag-angkon, pagdawa sa imong kaugalingon na personal responsibilidad. I'll tell you why we don't get God's help. Tungod kanunay magbaso sa uban. God says, thou hast destroyed thyself. Prang kagyud ang Diyos. Ikaw ang nasayo. Ang Diyos na yan, kung nadaot, naguba ang imong kinabuhi, kanadali ang sayop sa imong mama? Paminaw na. Dali ang sayop sa imong papa? Dali ang sayop sa imong bana? Dali ang sayop sa imong asawa? Dali ang sayop sa government? Dali ang sayop sa imong barkada? Dali ang sayop sa imong amo? Imong kaugaling ang sayop. Ikaw ang naisayop. That's what God says. Kanang sa ako, ang tabang para nimo, aniya ako, pero
Una, kinahanglan ka mo angkong ikaw ang nasayop. Ang tanan akong mga problema tungod kanako. Si David nagingon niini, my wounds stink and are corrupt because of my foolishness. Ang akong mga samad na nanimaho o nadunot tungod sa akong kabuwang. God says it's your fault. Ikaw ang naghimo sa mga decision nga nagdala kanimo nga niini nga situation nga wala kay kalipay. Ang imong decision. Wala dili ko ganahan sa akong kinabuhi ang Dios mo tubag. Ug kana tungod sa imong decision. Wala abot ang decision sa uban. It's your fault. It's my fault. You listen to what your pastor about to say right here. God believes in personal responsibility. Ang Diyos nagatuo sa personal responsibilidad. Everybody today wants to blame society. The anthropologist, kabalong anthropologist, ang tao nga magtuon sa kinaiya sa katawhan. Kinaiya sa tao. The anthropologist, magsulti, ang tao maghimo sa maot ng mga decision tungod maot ang society. Nabaliktad nila sa tanan. Ang tanan. Di ba? Masang sakto. Nabaliktad nila ang tanan. You listen to your pastor right here. You listen to me. Let me turn my page here so I can keep it in place. Here we go. They got everything backwards. I'm going to say this in English and then Visayan. People do not make bad decisions because society is bad. Society is bad because people make bad decisions. Ang tao dali maghimo og maud ng mga decision tungod maud ang society. Ang tao maghimo sa maud mga decision kay ang maud ang society tungod ang tao maghimo sa maud mga decision. Ang problema dali society, ang problema ang tao sulod sa society. God believes in personal responsibility. But Pastor Mike, wait a minute. Ako pangutana. What about the bad things in our lives that we can't control? Unsa na lang kabahin sa mga butanga ang laing tao na sayop ug ako nagantos tungod sa iyang sayop tungod kanamay tubo sa usahay, di ba? Kung imong kinikanan naibulag, wala kay labot niya. I mean, that's not connected to you. Masakit pero dili ka naghinungdan. O wala ka naghinungdan. What about somebody gets drunk and hurts you? Imong papa, imong mama naggamog droga. What about that? Imong mama, papa, nakilalis matag gabi diyan sa balay. Sakit gyud ang kasing-kasing sa bata. What about that? That's a good question. That's a fair question. But God answers that question. Turn with me to Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter number 11. I love this chapter. Ecclesiastes chapter 11. Kung nasa amen? Wala pa, I'll give you another second. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel. Ecclesiastes. Kung nasa amen? Here we go. Ecclesiastes 11:4. Now watch carefully. You have to pay attention. He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. Siya nga nagapaniid. What is paniid? Maglantaw-lantaw, maghuno-huno, magtanaw, maghuno-huna. Okay. Siya nga nagapaniid sa hangin, dili mupugas. Ug siya nga nagatagad sa mga panganod, dili moani. Nakita na to ni a verse. Or kining a verse. I'm sorry, in this verse. So ni a verse. Naay mga butang, paminaw. Naay mga butang sa kinabuhi nga makontrola na to. Ug naay mga butang nga dili makontrola na to. Tinod ba? Makakontrola ba ka sa hangin o dili? Dili. Pero, makakontrola ba ka kung ikaw magtanom? Makakontrola man.
Makakontrol ba ka sa ulan o mga panganod? Dili. Makakontrol ba ka kung ikaw mo gawas o mukuha sa pag-ani? Pwede ba? So na mga butang nga makontrolan nimo, mga butang nga dali makontrolan nimo, di ba? What's this talking about? Kung paraglitan, ikaw magtanom sa imong liso, o mag-start magtanom, naay posibilidad nga ang kusog nga hangin mobot, o mo patumba sa imong tanom? Mahimo ba? Kana ba mahitabo usahay? Pero, should you still plant the seed? Dapat ba ka magtanom gihapon? Siyempre, dali ka pwede mo to nga ang mga butang nga mahimo, magpugong nimo gikan sa pagbutang sa saktong butang. Sayo pang butang, paghimo, sayo pang grammar. Balik na, English. You can't allow the things that are possible problems to stop you from doing what is right. Diba? Every farmer knows, basin ang hangin, mobot, o mudaot, basin ang bagyo, mobot, mudaot akong crop. Mudaot akong tibok pag-ani. Pero kinahanglan siya magtanong gihapon. Tinod ba? Pagkakontrol ka kung ang ulan mobot, mahimo ba nga ikaw magtanong sa imong liso dahil ang ulan dali mobot? Possible ba? Siyempre. Kinahanglan ka og ulan. Diba? Especially kung wala irrigation. Diba? But should you still plant? Siyempre! Because that's what you can control. But did you know there's another possibility? Did you know if it rains at the very end of a harvest, it can also ruin your crop? Kung mag-start ka mag-ani, dayon kusog ang ulan, kana nga wala pa gidala sulod sa barn, madaot, madunot na, di ba? So should you not harvest? Oh, naay panganot. Kung mag-start ko mag-ani, basin mo, muulan karong gabi, should you wait? No. You should do what you're supposed to do today tungod dali ka makakontrol sa mga panganod. Tinod ba? Okay. So, what about the things you can't control? God says, stop worrying about those things and just do right. So now in verse 16, that's exactly what, verse 6. Look at verse 6. That is exactly what God says. In the morning, sow thy seed. And in the evening, withhold not thine hand. For thou knowest not whether shall prosper either this or that, or whether they both shall be alike good. Diha sa kabuntagon, ipugas ang imong binhi. O diha sa kagabhion, ayaw pugni ang imong kamot. Kay ka, wala na hibalo, hain ang mulambo, kini ba o kana. O kung sila ba, mahimong managsama nga maayo. You don't know, listen to me now, you can't change what's happened in the past, and you don't know what's going to happen tomorrow, so just do what you're supposed to do today. Siyempre, na mga butang sa atong kinabuhin, dali mag-control ka na ito. Pero ka na dali mo kuha sa atong kaugalingong responsibilidad sa paghimo sa matarong karon. Watch now. O Israel, thou hast destroyed thyself. Wala siya naging ang lain naglaglag nimo, pinaagi sa ilang gihimo kanimo. Ikaw naglaglag sa imong kaugalingon. You know what God's saying? Here's what God's saying. Your situation in life is not a result of the things that happen to you. It is a result of what you decide to do with the situation God gives you. Ang imong kahimtang sa kinabuhi, dali ang resulta sa mga panghitabo kanimo, mga butang sa uban, nga gihimo sa uban kanimo. Ang imong kahimtang sa imong kinabuhi, mao gihimo pinaagi sa imong mga decision. After it happens, what do? Will you do right or will you do wrong? Will you stop doing wrong will you stop doing right tungod nailaing nga nagmaltrato nimo? Tagang tao magundang sa pagpangalagad sa Ginoo tungod hakong kinikanan wala nagpakita na ko gugma. Oh, how about this one? Ang akong kinikanan na favorite mas may gugma sila sa akong manghod. Kana ba ang rasa nga dali ka mo tuman sa Diyos? Dali man. Mulai kalabutan na. You listen to me. If you don't obey God, it's your choice. It has nothing to do with your parents. Sorry. Personal responsibility. God said, I gave you everything you need to obey me. Ayaw magbaso sa uban kung dali ka mutuman. God says, kung dali ka ganan sa imong kinabuhi, kanang imong sayop. Man, dali ko ganahan sa akong kinabuhi. God says, kanang resulta sa imong decision.
Ayan, usukan ako. Ang Diyos ang nagsulti, dili ko. Why is God, listen to me now, why is God so strong? Ano man isog yun ang Diyos dere? Ikaw ang naglaglag sa imong kinabuhi. Imong kaugalingon, ikaw lang. Nga naman siya nagsulti niya na. Listen to this statement. Listen to me. Because God can't help you until you accept your personal responsibility. Ang Diyos dili makatabang nimo hangtod ikaw mo dawat sa imong kaugalingon responsibilidad. Here's our problem. Ganan ta sa tabang sa Diyos pero ganan ta magbaso sa tanan lain para sa atong kaugalingon sayop. Kinotabangi ko siyang nasayop. Ang Diyos mo tubag, unsaon nako pagtabang kanimo kung siyang nasayop? Kung ikaw ang nasayop, makatabang ko nimo. Pero kung siyang nasayop, kinahanglan ko mo tabang niya. Buwang nga uy ang hunahuna sa tao. Can I say that? Pastor shouldn't say buwang nga uy. Pastor Mike, wala akong nagalagat sa Ginoo. Tungod ang akong kinikanan, nagmaltrato ka na ako. No, sir. No, sir. Kung wala ka nagalagat sa Ginoo, dali tungod sa imong kinikanan. Kung wala ka nagalagat sa Ginoo, kinang rason. Kinang rason. Tungod dalo ka og naigugma ka sa imong sala. Welcome to Truth Baptist Church. Kita mo sulti sa kamatuoran dere. Tungod dali ko mo tabang nimo kinapinagi sa mga bakak. Young people do not leave God's will because their parents hurt them. That is the excuse. And I'm not saying walay sakit. I'm saying kana ang alibay lang. Tungod bisan nasakit ka sa imong kinikanan, magalagad ka sa Ginoo gihapon. Kinahanglan ta mag-stop sa pagbaso sa mga kinikanan, magbaso sa among asawa, magbaso sa among bana. Pastor Mike, wala ka nakasabot. Ako mga kinikanan na naibulag na kanamo rason na ako'y daghang sayop karon. Dali ka ng rason. Unsang kalabutan sa sayop sa imong kinikanan ug imong sala karon. Can I say it that way? What's the connection? Did your parents force you to go try beer? Ang imong kinikanan nagpugos nga ikaw nag-inom? No, kanang imong kaugalingong decision. Kung madawat ang imong kinabuhi pinaagi sa ilim, nung kanang imong kaugalingong decision, dali makabasa sa imong kinikanan. Imong kinikanan nagpugos ikaw na nanigarilyo? Your parents forced you to do that? No, that was your own decision. Hey, did your parents force you to watch pornography? Hey, young man, ang iyong kinikanan nagpugos ikaw nagtanaw sa pornography sa internet? Kitang tanan na atong kaugalingong cellphone. Sayo ng search, makita bisan unsa. Akong naghimo niini itong akong papa, wala na higuman ako. No, naghimo ka niya na kay dautan ang imong kasing-kasing. Did your parents force you to start an ungodly uyab relationship? Ang imong kinikanan nagpugos ikaw ng uyab? Don't blame your parents. Kailangan imong decision. Ang imong kinikanan nagpugos ikaw tanaw sa hugaw nga mga movies, naminaw sa dautang nga music. I'm saying today, kinahanglan ta magundang sa pagbaso sa atong kinikanan para sa atong kaugalingong sayop ug moangkon nga ako ang nasayop ug kinahanglan ko sa imong tabang Ginoo. Ug ang Dios dali makatabang nimo hangtod ikaw magdawat sa imong kaugalingong responsibilidad. Now, all you adults are enjoying me scolding the young people. Let me talk to the adults now. We adults do the exact same thing in our marriage. Kita nga naminyo na, pareho man sa mga batanon, magbaso ta sa atong kapare para sa atong kaugalingong sayop. But Pastor Mike, wala ka nakasabot. Akong bahana, wala naghatag ka na ako sa gugma, nga gikinahanglan nako. Pastor Mike, wala ka nakasabot. Ang akong nasahod, dali magsunod nako, dali siya mag-follow sa akong pagpangulo. She doesn't let me lead. Kanamo na sung wala ko naghimo sa sakto. That's why I'm not a good husband. That's why I'm not a good wife. Tungod nasayop siya. No, nasayop ka. Tungod ikaw na ikadalo sama kaniya.
ta mo dawat sa mga excuse sa atong mga batanon. O, ang tanan akong barkada, nag-inom, so ako pod. Do we accept that excuse, parents? But that's what we do in our marriages. We say, my husband didn't do right, and that's why I'm not doing right. My wife didn't do right, and that's why I'm not doing right. No, you don't do right because you are selfish. Personal responsibility. Akong kapares, wala naghimo sa sakto sa among kaminyoon. Ikaw ba naghimo sa sakto sa inyong kaminyoon? Hey, kamo nga namin yung mga bana. Are you seeking to meet the emotional needs of your wife? Nagsulay ba ka magtagbaw sa mga kinahanglan sa imong asawa, the emotional needs? Or do you sit at home and play on your phone all night long, nagbaliwala sa gwapa nga asawa nga gihatag kanimo sa Dios? And all the girls say, amen. Okay, let me talk to you ladies then. My goal today is to make everybody mad. How am I doing? Nasuko ba? Wala pa? Alright, padayon ko! 5 hours pa! Okay, tanaw ko. Ladies, nagatugog ba ka ngayong bana mangulo sa inyong pamilya? O matag panahon na siya di ka magsulti niya sa 10 reasons nga nasayop siya? O dali pwede maghimo niya. O Pastor Mike, nasayop siya. Paminaw. Bisan nasayop siya, kung ikaw mo sunod niya, sakto gyud ka. Are you listening? Can I take it a step further? Ladies say, kanahan ko nga akong bana. English. I want my husband to meet my emotional needs. Well, let me ask you a question, ladies. Are you trying to meet the physical needs of your husband? Nagasulay ba ka mag-atiman sa lawas nung panginahanglan sa imong bana or magdumili ka kaniya? Prangkag yun ta dere. Prangkag yun. You listen to me very carefully. God says when you get married, ang imong lawas dali na iya kanimo, iya sa imong bana o kung ikaw ang bana iya sa imong sawa. And the Bible says ayaw pagdumili ay sa usag-usa. And every married person knows what I'm talking about. If you don't ask me, I will tell you. The Bible, we say in our marriage vows, to have and to hold. Meaning, nakoy katungod sa imong lawas. Say, parang kagyur, dili dapat magwaling. Niyana. Naidagang Kristoano, magtanaw sa TV. Kinsa ngalan niya? Vice Ganda? Siya nag-story kabayan sa tanan, pero hugaw yun. Di ba? Bayog yun. Pero kung pastor magsulti sa kamaturan sa simbahan, it's in the Bible for a reason. You say, well, Pastor Mike, wala ko nagbati nga akong bana na higugma na ko, so dili ko makahatag sa akong kaugalingon nga to kaniya. No. You watch, man. You are selfish. Because God says the wife has a responsibility to take care of the needs of her husband. And watch, women have a very strong emotional need for time and attention. Men have that same strong need, but it's physical. Come on now, somebody help me today. Hey, you gentlemen, you can ask your wife permission to say amen, all right? Pwede ba kung mag-amen? Okay, amen. Where am I in this outline? What ko idea? Paminan ako. Kung dali ka ganan sa imong kinabuhi karon, dali ka malipay on diya sa imong kaminyoon, dali malipay sa imong relasyon sa imong kinikanan sa imong anak. Listen. God says that's your fault. O kung dali buot ka mo daw sa imong personal responsibilidad, ang Diyos dali makatabang nimo. Why? Why can't God help you? That brings us to point 2. And we need to hurry. Go back to Hosea 13, verse 9.
Okay pa ta? Higala pa? Okay ra ta? Masukot gamay? Masukot dako? Buhi pa ta? Dalik ako mo saan mo. Nagwalik ko. Daghang panahon sa akong kinabuhi. Dari sa dapitan, 1,000 kaping ang mga mensahe na ko dari, na ko'y mayong balita. Ang tanan akong mensahe sa akong tibok kinabuhi, na ay katapusan. Murag kanipod na ay katapusan. Hapin na huma. Hosea 13:9. Hosea 13:9. O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. I will be thy king. Where is any other that may save thee in all thy cities and thy judges, of whom thou hast said, give me a king and princes? O Israel, ikaw naglaglag sa imong kaugalingon, apan dinhi kanako ang imong tabang. Look at this next phrase. Ako mahimo nga imong unsaman. Hari. God says, kung nadawat imong kinabuhi, walay kalipay, dali ka ganan sa imong kinabuhi, ganan kumutabang nimo. Watch. He said, there's only one way I can help you. 2 steps. Number 1, you have to admit you're the one who's made mistakes. Pero what about other people's mistakes? Ayaw ka bala kasaya lang sayop. Ang Diyos ang bahala niya na. The reason we can't fix our marriage problems is the husband's trying to fix the wife and the wife's trying to fix the husband. When we ought to be trying to fix ourselves and everything will be good. But he says, number 1, you have to kinahanglan ka mo daw sa imong kaugalingong personal responsibilidad. Then number 2, he said, I have to be your king. Now you tell me, does a king take orders or give orders? Suguun siya or mosugo siya? Mosugo. When God says, I will be thy king, do you know what he's saying? You need help? Here's how I help you. I tell you what to do, and you obey, and your life gets better. So number 1, if you want God's help, you have to accept personal responsibility. Number 2, God helps us by telling us what to do. Daghang tao ganan sa tabang sa Diyos. O Diyos ang sige, kinang buhaton nimo. No. Dili ko ganan ikaw mo sugo nako. Ganan ra ko ikaw mo tabang nako aron ako makapadayon sa akong kaugalingong dalan. Dili mag-work. Kana dili mo uswag. God says, let me tell you how I help you. Ako mahimo nga imong hari. You do what I tell you to do, o mag-improve gyud ang imong kinabuhi. Can I give you a simple piece of advice today? Kung ikaw na sa situation na kuno na ka, if you've had the thought, dali ko ganan sa akong kinabuhi. I don't like my life. God says, I can help you. Do what I tell you. Usbak kani, dili ko ganahan yan nga. Dali ko makatabang nimo. Padayon lang sa imong kaugalingong dalan. Are we okay this morning? This is Truth Baptist Church, right? Nanata sa pagwali dere. It's in the Bible, right? Did y'all see it? Don't ayaw kasuko sa pastor kung saan magsulti nimo sa kamatuoran. Pastor Mike, nasakit yun mi karon. Dali pwede Amen. Look back with me again, verse 13, verse 10, Hosea 13:10. I will be thy king. I love God's question. Sarcastic good on Jos. Where is any other that may save thee in all thy cities? Hain sibisan kinsang alaing makahimo sa pagluwas kanimo. Here's what God's saying. If you don't like my way, you have any better options? Napailaing nga magatabang nimo? Nagsulay ka sa imong barkada, kamusta ka karon? Nagsulay ka sa ilimnon, kamusta ka karon? Nagsulay ka sa pagpanguyab, kamusta ka karon? Kinsa ba lain mo tabang kanimo? He said, my way is the best. Ako na lang makatabang nimo. So instead of, look at me, instead of getting mad when the pastor preaches the truth, why don't you say, God, unsa kinahanglan buhaton nako? Unsa kinahanglan usbon nako sa akong kinabuhi? Namutabang sa akong kaminyoon. Dali na ko magkabala kagabayan sa buwas akong nasawa. Ganan ko mahimong saktong nga bana. Dali ko magkabala kagabayan sa buwas akong asawa. I got that backwards. I mixed up which language I was in. I forgot. Not gonna worry about my wife. I'm gonna be the right kind of husband. Not gonna worry about my husband. I'm gonna be a right wife. Dali ko mabala kagabayan sa buwas akong kinikanan. I'm gonna do right in my life.
So listen to me now. Step one, we need personal responsibility. We've got to stop blaming other people. Basta lang ikaw magbaso sa uban, ang Diyos dali makatabang kanimo. Pero sa diha-diha nga ikaw magsulti, Ginoo, akong nice sa'yo. Palihog tabang ikaw ang Diyos magsulti. Ha! Makatabang ko nimo. Kinang buhaton nimo. Unsang unang lakang, Ginoo, o kinira, okay. Unsay sunod, kanak na lang. Here's my challenge to you this morning. Just give God everything, and anything God wants, give it to Him. We sing the song, All to Jesus I Surrender. Ang tanan itugyan nako ngadto ni Jesus Kristo. Unsa gihawiran pa kanimo sa imong kinabuhi? Unsa kinahanglan ibuhi nimo? Ang buhi, I always forget which it is. What is it right now? God's saying, here's your problem, change that. Some of us, we need to admit, number one, that we are the one who messed it up. Maot akong kinabuhi tungod sa akong kaugalingong decision. Dali tungod sa akong sawa, dali tungod sa akong amo, dali tungod sa akong mga bata, tungod ka na ako. Buot ba ka mo ang kung mo dawat sa imong kaugalingong mga decision, sa imong kaugalingong sayo, kung andam na ka ang Diyos makatabang nimo. Pwede siya mapakita sa saktong lakang, hinay-hinay, step by step, siya mag-ayo sa imong kinabuhi kung ikaw mo tugong na siya maglihok. I want every head bowed, every eye closed.